Bok svima, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli na moj kanal. Danas na mome kanalu radimo reakcije na reakcije, kao što sam i obećao u komentarima ispod moje nove pjesme Živim snove. Znači, rekao sam da ću raditi reakcije na vaše reakcije. Isto se kako je ovo zbunjujuće, ali dobro. Znači, reagiram na ono što ste vi reagirali na moju pjesmu. Ne znam kako se ovo odlazi tu deep. Prije nego što krenemo na video, naravno nabacite like na video, pretplatite se na moj kanal za 170.000 pretplatnika, uključite zvonce kako bi bili obavešteni na svakome videu i to je bilo to. Idemo sada u ovaj video. Ok, ovako, ja sam si tu onako isječke neke stavio od vaših reakcija, nažalost nisam mogao naravno sve reakcije staviti, bilo ih je stvarno puno, video bi jako dugo trajao, tako sam neke, ajmo reći, najbolje momente od vaših reakcija stavio i upravo ću sada na njih reagirati, pa krenimo redom. Moja baba kao nešto gleda, sad budi kućka kokice. Ako činiti se daje... Ću da ocenim ocenu 10 od 10. Ma bravo gospodine, ovo je pravi gospodin, znači ja vidim u ovom dečku da je on pravi gospodin. Ali naravno davat ću neke konstruktivne kritike ako vidim da ima prostora za to, jel tako? Znači, ovo je bio Gabe, trnci me prođu kada vidim njegove reakcije, zato što Gabe je inače ovako, nema dlake on na jeziku, znate. Gabe je bio također i u mom spotu, vjerujem da zbog toga će biti malo blaži što se tiče moje pjesme. Jako mi je drago da sam odlučio na ovaj pothvat zato što su njegove glasovne mogućnosti ok, znači nisu savršene, nisu najbolje ikad, ali su ok i to dobro zvuči kad se isproducira. Evo ga, samo da se nadovežem na ovo, mnogo vas je pisalo kao ja ne znaš pjevati autotune i tako dalje i ja zaista, baš to što je Gabe rekao, znači ja mislim da su moje glasovne sposobnosti ok, one nisu nešto vanprosječne, nisu nešto da se sada diviš njima, ali mislim da su ok i da su pristojne za napraviti neku pjesmu. Mislim da sam to pokazao i na Blamaži i na mnogim drugim pjesmama da ja zaista glasovno i vokalno sam ok. Ima tu facu u biti kad ga gledaš, da ti onako u nekim momentima onako ima taj vi smrtnici, ja sam Svenki, ja sam bitan, svi ste vi i to se mene sviđa kod njega. To je zbog mojih obrva, znači zbog mojih obrva ja izgledam opako, inače ljudi me se ponekad boje. Mislim da bi njemu odlično ležala neka pjesma, onako sa nekim malo jačim bitom, onako nešto klubski, onako nešto dance, da koncept spota izgleda skroz drugačije. Probat ću naći neki sličan spot, pa ću vam baciti negdje tu da vi vidite na šta točno mislim. Ok, ja se slažem s njim zato što mislim da bi mi možda bolje pasao zaista takav žanr, malo nešto više onako HC, ali nekako uz sav taj, kao što sam već 100 puta rekao, pjesma je išla uz coming out i pjesma je morala biti prikladna uz njega, tako da ja sam se ipak odlučio za ovo, no sljedeći put kada ću raditi neki glazbeni projekt, možda bude nešto baš kao što je i Gabe sad rekao. Ili je on počeo kao ono džemat na to da onak i on isto je počeo prihvaćat novu zajednicu i jednostavno nove stvari, ili je on isto skriveno gej. Ovo je bio jedan od najboljih komentara na koje sam ja doslovce vrisnuo kad sam god ovu reakciju. Eš, hvala ti na reakciji. No ovo da je ovaj svećenik gej, ja nisam išao u tom smjeru, ne. No dobro, ja sam pustio također ljudima da oni sebi sami zamišljaju i simboliziraju sve te scene u spotu. Što se tiče Svenkija i njegovog glasa, se tiče spota i odjeće i apsolutnog cijelog aranžmana, ljudi moji, čista desetka. Aha, mislio sam da će popljevat. Već sam krenuo u napad. Pa ja sam jako zadovoljan što se tiče kako sam ja producirao taj spot. Kažem, prvi put sam to radio. Mislim da sam se jako dobro snašao u tome. Jako sam zadovoljan sa outfitima koje sam imao. Bili su onako iconic. Neki su ih voljeli, nekih nisu voljeli. Većina su rekao da im se jako sviđa taj outfit kao i meni. To je Antoni Avangard. Spot je lijepo snimljen. Zabavno. Mislim da su se svi zabavljali na snimanju spota. Znači, jedino što mi se ne sviđa, možda da je išla malo brže pjesma. To bi bilo super. Prvo moram pohvaliti ovoj curi majicu Harry Potter, koliko sam dobro vidio, obožavam Harry Pottera, bravo za tebe. Cura je isto htjela da pjesma bude malo brža, odnosno očekivala da pjesma bude malo brža. Utisci moji pa... ništa posebno, ali dobro je. Sviđa mi se, ostavio sam like. Zato zbog... ostavio mi utisak baš lep, zato što ima puno šara, puno boja, ima... Znači doslovce ovako ga pratim, on na Ringišpilu, on ne snima video, on je na Ringišpilu, boj njega. Sport ocen od 1 do 10, od 0 do 10, 10, pevanje pa 9, tako? Ok, hvala ti direktoru, ministru, šta već, ovo će biti budući ministar, šta god. 4 plus 7, 11 plus 5 je 16, 16 podijeljeno sa 3 jednako
5, 3. On je sve brojeve uzeo, podijelio, prosjek našao i dobro, nije baš najbolje prošao, a šta? Dobra pjesma. Predobra, ono... Ok, hvala ti, žao mi je što ne znam vaša imena, znači nisam mogao još to istraživati. Hvala ovoj curi što je pohvalila pjesmu, drago mi je da ti se sviđa. Neka, haha, jede kokice, život me zove, ako činite se, brate, pravi se važan. Aha, Snimam spot čovječe, naravno da ću bit sebi bitan, mislim, spot snimam. aha, kao ono pije koktel, igle se, bebica je. Ha, ne zna ni karate igrat, a ovaj zna. Ovaj pljuje, joj, ovom se ne sviđa. Vidimo golog droba. Odlično je Svenki, bravo Svenki. Mislim da je ovo bilo na kraju sarkastično, mislim da je on me popljivo, njemu se ne sviđa, otprate me, nemoj više snimat reakcije. I najbolje od spota mi je kraj, jer ono, svi smo zajedno, kao svako je različito i to mi je super. Hvala i tebi, curo draga, je od jedna pusa. Ništa Svenki, ovo ti ništa ne valja, samo da znaš. Uopće mi se ne sviđa pjesma, spot mi je katastrofa. Eto ga sve. To kad sam vidio prvo, već sam krenuo mobitel, već imam mobitel kao Petra, blok. Ali hvala Bogu pogledao sam do kraja reakcije pa sam vidio da imao ona super komentare. Ima moje čarape 8-9, mislim da nije mogao javiti, ja bi mu dao jedne svoje, imam čiste čak, ali nema mi to. Gle, ovaj Joma hlača, znači nogometaša si uzeo. Ja čekam 8 rasta 9 čarape, nema poštar, di si, nema ga. Joma ove hlače, to je secret, to nije nikakav nogometaš, to je secret tamo me složi. A okej, oprošteno je, neću se naljutit. Ok, Rasta tu kao malo se referira na to da ja malo kopiram ovaj njegov karting, a moj karting je baby karting. Njegov karting u spotu je bio, brate, nabrijan ko ne znam šta. Ko je ovaj dio radio? Jako si ovo dobro odradio. Malo mi se nije svidjelo onaj dio kad sam rekao, ali viš koliko je bitan da sam već zaboravio. Ok, ovo je bio Rasta, hvala ti Rasta na tvojoj reakciji. Da, Rasti se baš nije svidio tekst, ja sam zapamtio, ako ti nisi Rasta. Uglavnom, hvala svima što su radili reakcije, od mojih pratitelja, od mojih kolega, kogod da je podržao pjesmu, ostavio ju na story, bilo šta. Meni je to sve puno značilo, sve mi je puno to zapravo i pomoglo, jer niko nije očekivao od mene pjesmu i naravno niko ne očekuje od mene pjesmu, tako da hvala vam svima i od kolega i od pratitelja koji su me podržali, koji su poslušali, koji su komentirali, koji su šerali i tako dalje. Nadam se da ću uskoro raditi opet neki glazbeni projekt gdje ću se možda okušati u nekom drugom žanru, ne uskoro, ali sigurno hoću. Hvala vam još jednom, zapratite me naravno za 170.000 pretplatnika na YouTube-u, bacite like i vidimo se uskoro na mome kanalu. Ljudi bok!